Elvira Gylik uinidu 2015 angerlarsimaffissaqaratik tasiilamiit nuumut nuuput nuumimi suliffissaqarluarmaat ukior idivitsoq nuumi blokkit ilaani opkaangini unnuisariaqartarput tummeqqansinikkaat ilaan persikkaa sumuk siatteraaгаluунни панерсиивиссақарнат таа атисау илааннатсақаттар нассааннавиттарту таа илаан тоққортуи кина инуиннатисаан итисартуги таам инунико Elvira idinniarsimangitsutut sulisarpooq suliniarneq ilungersunarsimaqqisoq oqarpooq taamaallutik angerlarsimaffeqanngitsut ornittagaanut kialaarfimmut unnuiartorsinnaallutik oqarfigineqarput коммун qariarmatta тааттупааттатту аия сулаффеқартугат нукитталааққиккалуарту аккаққиппу я акуарисаавусик киалаарфимму кааттуппатсиатан тааман қиасааяққартугаваа нуаннаагаарама кааққиянангитсумассиниссуу Elvira Gylik niaforunik ukioqarpooq toqqusaamigut krafteqarluni 4. februarimi paasivaa tamannali tunniutiinarfiingilaa maana kiimoterapi ingerlappaa Elvira Gylik maana suliffeqangilaq taamatullu ikiorsiisutinik pisartagaqarani oqarpooq nunatsini piitsuususermik uuttuuteqanginnera pillugu kikkut piitsuunerannik Kufuskuudip forstaneriatta oqaasertaleruminaatippaa. Det er et meget svært begreb, og det er sådan en Synaanerapaasiuminaappoq soorluluuqaltualiarnangeqqiinnartoq kikkutamarmik piitsuususermik oqalupput kisianilisuuneernullugu oqaaserpiitsoq qanorpaasivarput natvaaqanisuaqarta piitsuuna uwa imtaqtorsinnaavaatsoq ineqangitsu piitsuuni taat naatsortorsinnaavaqa ilnammin piitsutut isigivut agertarsimappeqanginniu pissutikaluup piitsu pisnaavu pisortatigortumik piitsuusutsimik killiliisummik uuttuummik nunatsinni peqangilaq peqalernissarlu anguniarlugu inuit ataqatigiit inatsisartunut siunnersuuteqarput tamannalu inatsisartuni akuerineqaqqammerpooq fattigdom. Vi ved, at der er en stor fattigdom. piitsorpassuaqartoq nalungilarput nalunginnatsiulu tassangaanniit iliuserarfiiniartariaqarparput suleqatiilluta tamavitta